U ovom videu na Mogold pokazat ću vam 5 zagonetki koje se daju deci u osnovnoj školi, ali većina odraslih neće moći da reši ove zagonetke. U bilo kom trenutku možete da pauzirate video da razmislite, a zatim pritisnite play i saznajte tačan odgovor. U komentarima ispod videa napišite koliko ste ovih dečjih zagonetki rešili. Broj 1. Prvo, hajde da proverimo koliko ste fokusirani i pažljivi. Na ovoj slici među ogromnim brojem slovaks postoji samo jedno slovo, e. Nađi je za 10 sekundi. Ako ste bili dovoljno pažljivi, onda ste pronašli slovo i ovde. Ostavite like ako ste to uradili. A sada će biti zaista teško. Broj 2. Evo jednog matematičkog primjera, i očigledno je pogrešan. Potrebno je da dodate samo jednu liniju ovom primjeru da bi bio ispravan. To jest, leva strana je jednaka desnoj strani. U ovom slučaju je nemoguće precrtati znak jednakosti, naravno. Dakle, ako ste kliknuli na play, onda ste već dali svoj odgovor. Rešenje ove zagonetke je zapravo veoma jednostavno. Potrebno je da linijom pretvorite jedan od pluseva u broj 4 i tada će primjer biti potpuno tačan. Dobijamo ukupno 555. Broj 3. Pred vama je 5 naizgled identičnih snežaka. Pa ipak, pronađite među njima suvišne. Dakle, tačan odgovor. Mnogi od vas su mislili da je ovo snežak broj 2, pošto ima jedno dugme manje, ali ovo nije tačan odgovor. U stvari, dodatni snežak broj 1. A evo i zašto, snežko broj 2, kako smo saznali, ima jedno dugme manje. Snežko broj 3 ima sivu maramu pozadi, dok svi ostali imaju crnu. Snežko broj 4 ima nešto kraći osmeh od ostalih, a snežak broj 5 ima drugačiju šaru na sredini marame. I samo prvi snežak nema očigledne razlike od ostalih, pa je tačan odgovor broj 1. Broj 4. A sada minus zločinačka misterija. Sinoć su iz kuće ukradene 3 stvari, baterijska lampa, radio i četkica za zube. Zbog sumnje za krađu, privedeni su slepi miš, kornjača i svinja. Koji je razbojnik? Da bismo razotkrili ovaj zločin, potrebno nam je malo logike i znanja. Primenit ćemo metod eliminacije. Kao što znate, slepi miševi su savršeno orijentisani u mraku. Za orijentaciju koriste takozvanu eholokaciju, odnosno pokupe zvuk koji se odbija od predmeta. Shodno tome, nije im potrebna baterijska lampa. Slepi miš je nevin. Nije poznato da kornjače imaju zube. Dakle, ne treba im četkica za zube. Kornjača je nevina. I tako je razbojnik svinja, zločin je rešen. A sada zagonetka aerodinamike. Zašto avion ne može da leti vertikalno preko mosta, već da leti slobodno horizontalno? Napišite svoje pretpostavke u komentarima. Za one koji odluče da pobede zakone fizike, link do War Thunder -a će biti u kutiji sa informacijama. Igra također radi na slabim računarima. Broj 5. Pogledajte pažljivo ove primere i odgovorite koji broj treba da bude umesto znaka pitanja. Dakle, pronalaženje tačnog odgovora nije tako teško. Morate obratiti pažnju na presek linija, tačnije, njihov broj. U prvoj verziji ima 9 raskrsnica, u drugoj -1, a u trećoj -4. Ovo je tačan odgovor.
Napišite u komentarima koliko ste zagonetki rešili. I još zanimljiviji video snimci na Mogoltve, stavite prste gore, pretplatite se na kanal i ne zaboravite da ostavite komentare ispod videa.